Umunde ndesio silililikana muthenya wa mauala matanenga uwito kaunti ya Kitui ni yende na kugitana na uwa kalaza ula ukona na ua na ucha na wende na kuthinia na kuwa andu nthini wa kaunti 11 ba Kenya ona gutuika uwu ni umwa kwa kilungu cha 95 yulwa ya na wali akuitwa uundu kuoneka uithinikio ni serikali nene onelea kaunti lina musangi no kutweleza. Muthenya wa suo ni muthenya ulilikana na kunene mauwa ala methia wa matakwatiwa muno ni serikali na ala methiitwo maumanyamasi enenze maundu makonetio uiti kwa kieni tukunikila uwa kalaza ula ni uma kati wa mauwa ana ula ni uwa uetawe ni masunzu maala matuanga mileni kana female sandflies. Kaunti ya Kitui ni umwe kati wa kaunti 11 va Kenya na vala enenze na muno ala memu vakani wa kaunti hii na ila mutoi ya Tana River ila isiwe muno kwa withia wangamile mawa uwa umuno ala methia wana dalili sia kuimba mavu kuwa manyo kimosa kingi uvyovu mwingi mwene na maima ukwata uiti kilungu kia 95 yulua ya na maviki ya kwa siya madhayu na maneno naombe evinda yu nuvukumea kana wana wenda tukuru matiano luwa kwethwa twina vinya nuvukumea wana wakati tukuru negina kana kanini negika 5 utu wanyagie konga na minyanya kwa runyo kwa kiba uliwa mami kiba uliwa mbeko wana kwa duka kiba wita moto mimbe kiba hivi nguru kiba wiwa anda kila muthenya na toa juto na di manone na kalata lakini wale amo tutamapona neta na wewe jana kuna tandiwa na toa mwingi ngena kiba bandu ba muyomo na toa kauwe na dina hilo tumwagema na jogo mwingi naoka na kalanga bo bandu ba tumwingi na joga na nenga negelela ngo alama yai angangini wangu angiradi kilungu kia 50 yulua ya na kia wauma wa uoni sana nini wala wa uwe kadhi ya monole mbetani Afrika ya umeloni wasua Rina la meibo wetinye bewe anene teria kwanda na kurikwe mata baada bala igia matata kenda ndivi kabola ngubo mwa na endi tibidari kito mama kiko na di mwingi mama mwingi na di ko mama mi ko ne kana mu jikuma mu wa mwanda wa nyanya wa kenda wa 10 na tungo tibidani mu wa 10 nomo 2020 na di tibidari kito na di kito ne wani dinge ko vereche na dongo muti na di jiguro erwa mwinde na vinya giringu wa manyo oge bandi kwa kendo na di tano digwa erwa mwinde na vinya oge ba ne buge nene na di jiguro na nge na di ko ati ne di ba ngala mengi maguma na ba kala na ba ndedwa jani ko ndedwa matini na mengi tena mona onene acha thini cha utani ya muthenya u kila kiatwa iso musini wa Kitui gavana wa kaunti Julius Makau no wetie muvea wa uiti kaunti ni toyo vete kavyo kule kwikithia kana mama uwa uni masiwa unduma na kuongelango kwa masivitali unduma na ndawa sia kuita maua amethitwa molite katika kile ward tutakuwa na hospitali where some anti-snake venom na madawa mengine ambayo yatapambana na hii magonjwa ambayo yalikuwa yamesaulika yanawekwa. Yuwa Kitui 2013 neli hospitali wa mwingi wikilai patekina na tuause uvyatwa kunia na sila noetekile na tumia aishimiwa alama hivyo bewa milioni 500 vake tui tuyaveke to na yana imwe vake tui tweke yaku na mondungi achuka na katata kesho sitali hapo ila kuna msoma sia unaiba nele na
tekelai watu yeba Kuripoti Evelyn wa Maovo kuma kaunti ya Kitui, Nelina Musangi.